Upravo smo obišli završne radove na 1700 metara biciklističke staze od grada do privredne zone Mali Bajmok. Veliki broj naših građana koji rade u privrednoj zoni Mali Bajmok koristi biciklo kao prevozno sredstvo, većina njih, i cilj ovog projekta je upravo da bicikliste sklonimo sa ove frekventne saobraćajnice i tako podignemo kako kvalitet, tako i bezbednost saobraćaja. Na teritoriji grada Subotice do danas izgrađeno je 37 km biciklističkih staza. U ovoj godini smo, pored izgradnje ove biciklističke staze od grada do privredne zone Mali Bajmok, rekonstruisali postojeće biciklističke staze u Štrosmajerovoj ulici i na Sećarskom putu. Vrednost ove biciklističke staze od grada do privredne zone Mali Bajmok je 39 miliona dinara i to su sredstva koja smo dobili od pokrajinske uprave za kapitalna ulaganja. Suboticu ćemo i dalje da gradimo i ono što je naročito bitno, i ovo je jedno od onih obećanja koje smo dali, da ćemo da uradimo ovu biciklističku stazu od 1700 metara i ispunili smo to obećanje.